Chasalo Behala Bari Amchaio IMWU ni Kaisa Tangnok Chengjakha Chasalo Salchani conference pandabo Khlaijaka Manjakha IMWU ni Vice President Probir Debroma IMWU ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF tini AGS Pradip Debroma no khobite kubuna dongrok Asali Pandao Manjak Faika IMWU President Torun Kumar Debroma Vice President Probir Debroma Office Secretary Mukesh Debroma YIPF the AGS Pradip Debroma IPF the AGS Bhovis Debroma IMWU Base Bari Shontus Debroma no khobite kubuna dongrok Abai kono borongni tang badang no tuyebo Chengjakha koklam Hambai Chini media parent chongno ini ani IMWU ni Kaisa Chini oro Behala Bari wo Kaisa Chini IMWU ni motor somi Kaisa syndicate katal tini Kaisa kuluk mani sate tini abono sung belai kopal kahammano sung mamai jagaro ko tini syndicate kuluk bangka angka ani je kormi rok motamuti kahamno support mangka ani boro oro je mal khungchalong nai rok pura full support mangka abon bagano kaham kurung kai sung tini syndicate kuluk bangka sate ani logi sokai ka chini IMWU tini AGS chini Pradip ani Pradip bai yang sokai ka artisani advisor board ni Vice Chairman Amit Debroma yang Paisa Pajasini ani IMWU ni Vice President Probir Debroma tai ani Office Secretary Mukesh Debroma tai oroni ani tai Vice President sini Dafolen geborong nomane ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abo tabu committee khayapo কয়েকদিন ময়দিনা সংগায়াং কুসুগো সাবলাयै বরং সং লাइन दिनानि व्यवस्था खायो मुखा सामचायो IMWU नि कयटा अफिस दंते बहजरतै syndicate खाजाबि दं बा खाजाना थंनाय बिसनो आजि ताबुक मोटामुटी सारा त्रिपुरा नि IMWU syndicate ताबुक सा मोटामुटी तंगो जेमन निनि कांचनपुर आनंद बाजार निनि दसदा निनि तंगो yang दुमासरा Agani Pumulung, Takazola, Gonta Tisa, dari sini yang Basai Bari, Behala Bari, Tula Sikor, Ampura, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai, mudah-mudi Kaham no Soli Tongo, Agami Dino Taibo, Jeza Jaga, Hai, Je Syndicate Pulau Jaga, Je Katalkai, Busu Zarati Klaimano, Abang Chester Kai. Khoi ni shime biplom ni kok thum Chini Khorang